Bienvenidos sean al programa Salid Pueblo Mío. Disfruta de tu programa favorito. Con el auspicio de Levi Company Technology y la radio Tercer Exo, presentamos Jesucristo tatituste, según Apocalipsis 18:4 o carjamaste, akam sasao artaniptam. Markaha, mistsun hapham, hanhupanakchik huchloraphamti. Aski alwakipanaya, akasawa dovilta cantatina, munathilanaka kuyakanaka, humanakarua, arumtanipsma, Señor Jesucristo sutiparo. Diosaja, más abadumpisa, tiempo churasquisto, hacaña churasquisto, humanakampe para el tasiñataki, diosana runakapa. Siempre humanakataki japantanua, diosan viñay hacaña runakapa. Porque ukaro nakawa haken almapatakej importante Dios anaro nakapa aniwa ke hanchi mankampe hanchi tantampi hakkaspati sasausi Dios anaro nakapaj anu kastitake Dios an lakapat aronakaj mistkeja ukampiwa hakarakispa. Gloria a Dios. Ukamaja kalwatana alteña takke kak programa montanwa makauja arumdanak purtañaraki, Diosan wao nakaparo, Diosan sirviri nakaparo. Hisa pasiri sábado, katasiatan tanta istata, Tiwanaco, Marcana, provincia Ingavi, Tabernáculo de Revelación, Caucanteja Gilata Florencio, Pajpectasque, Ukalugaranwa tanta istata yatanja. Walja hilatanaka, Yusan servirinakapa, porinta nipjewa yasta, Ururu Markatsa, Cuchabambatsa, Ukamarakiwa, provincia Nakata, Ukapa Isparaki, La Paz, Altupata, Lugaranakatsa, diferente zona Nakata, Yusan servirinakapaja, Upanakampiwa, Diosan Arunakapa, Paltasiwaitanja, importante, Diosan Arunakapa, Ukamata iglesia nakasaro, creyente nakar hukampi, Diosan arunakapa, yatia ñataki. Komak Diosaj wale hachwa bendicisto, ukatwa Diosaroja wali yuspagartan. Ukamaja, ukatan tachabriosti portanip jarakiwa, kimsa pastoranaka, Perú lugarata portanip jeja, upanakaro montanja, arum taña kalwatanja. Como nairakat harum tañaniwa hilata Román Callata, Pastor Román Callata, Hopaja por Aniwaiwa, Hasana Grande, Perú, Ucauhatwa por Aniwayeja, Hisa, Macauja Hilanacampi, Ucamaja Acaluatan seguramente, Inas Istachki, pero Arum Tractan, Comaractapach Iglesiaro, Walhaninacau Calogaran, Diosaro Servipje, Hasana Grande, Ucaujanja, Takpacha creyente Nagarroa, Arum tawaitanja, Diosaj bendispan, Saranta sipkakim nera kataro, Sasawa sawaitanja, Aka radio Tercer Éxodo, Oxato ketpacha. Ukarosti arum taraktanwa, Yaka hilataro, Pastor Orlando Maita, Upasti katasirakiwa, Comunidad Diaputira, bueno chaj, Machacamarca, Satajeo parece. Centro Poblado Machacamarca, Perú, Hayucalugaranwa, Diosana Wawanacapaj, Tantaist Asipjaraki aka glorioso mensajina, Ayamaranacao Panacaju Caujan Tantaist Asipje Diosar Servipje, Ucamaste, Hilata Orlando Hopawa Erpjaruscaraki, Dios bendispan estanwa, seguramente Hilata Orlando,
Humaja, istas pachatawa kalwatana. Dios bendispan humaro, kamarak esposamaro, takpacho o nakamaro. Enteramente iglesia pacharo, taque diáconos, síndicos. Ochonacampe, saranta irgila nakaro. Músicos. Taque hupanakaroa, arom tawaitanja. Radio Tercer Éxodo Xatpacha. Taque Diosana Marcaparo. Comunidad de Aputira. Centro Poblado Machacamarca. Ucaos Camawa. Purtaiwa etan Diosan Sotipjar. Sigan adelante, Saranta Zipkaki Mjelanak Cuyacanaka. Ucamaraki Hilata Félix Romero. Upaste Jaya Perú. Comunidad Huapaca Santiago. Sector Calacota. Jaucaujano Panacaj Diosaroja. Sirvisip Karaki Jaya Maranaka. Ucamaja Arum Tawaitanwa. Hilata Félix Romero. Esposapa o Anacapa Taquinero Arum Taraktanja. Y tiene que tener tanta estasipje. La pacha familia Romero, familia Carazas, familia Díaz, Walja familia Nacao, seguramente Ucabojanja, Arcaptaja, Diosaj bendispan, Cuyaca Sigondina o Paros Arum Taractanua, Ucamaja, Dios bendispan, Naira Cataro, Saranta Sipkakim, Acá Diosan glorioso Arunacapa y Atea Sina. Ucapes para aquí Aram Taractán Gilata Raúl Gómez. Upaste Comunidad Irujani. Gilata Raúl. Dios Comar Bendispan, Ucamarak Esposamaro, Cuyaca Luisa. Arum Tawaitán Jupanacaro. Guabanacaparo. Elías. Abraham. Zosa Gómez. Taque Jupanacarua. Arum Tawaitanja. Acá Radio Tercer Éxodo Uxatpacha. Diosaj bendispan Ucamaja. Arum Taractano ataque Hilanak que tiene que te istapta, Cuyacanaka. Brasil Marcana. Ucapa Esparaki, Argentina Marcana. Dios Humanacaroj bendispan. Ucamaraki. Walhachacanacana Perú. Huancane Upanancaj. Estaba yapjewa Radio. Rit Huancane Uxatoque. Taque Humanaka Arum Tatapta. Señor Jesucristo Sutiparo. Hilata Simón, Humas Arum Tatatawa. Dios ay bendispan Humaroja. Ukamasti Akalwatanja. Ukamawa. Arum Tatanja ka Diosan serviri nagaparo. Hichaste Diosan Arum nagaparo mandañani, pero haniro karmant kasaja. Mayo paichabe, makocho, campio Diosaro. Acá Radio Pacho País Tawañaneja. Ukamajilata técnico, a ver, Mac 8, Mayo Paichavi. Ucampi Diosario País Tawañan, Ucatwa, Diosana Runacaparo por Iñane. Gloria a Dios. Dios Santa Mapawa. Tui mastasi Gunatsliaki sita Akabatan ha Dios Santa Mapawa Tui mastasi Dios Santa Mapawa Maski atawa Tamekan walisa Asinikiwa Dios Santa Mapa Patekan walisa Asinikiwa Take usunyasa Asinikiwa Dios Santa Mapa Volcasirehan Hanyo bataskan Akasinansa Dios Santa Mapawa Janap itanin Dios Santa Mapawa Apekan walisa Pasinikiwa Dios Santa Mapa. Aleluya.
kalualis asinitiwan dati tungkiriro ng kalulan sa Diyos ang tamapawagan. Hallelujah. Kunat sa'y nasaha niyang halay kuhan. Diyos ang tamapawa as kilurahan. Diyos ang tamapawa ba't may kagwalis pasinitiwan. Diyos ang tamapawa. Hallelujah. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Ukama vista waitanja ukayo paistavi, Diosan chamapa. Hisa, Diosan chamapa kipuniwa, yanap istanej. Yakisin orasansa. Usuñ orasansa. Ukamaraki tentación tiempo na cansa. Diosan chamapa. Diosan chamapa kau hachas. Hisa. Akin chamapa pistiriwa. Pero Diosan chamapaste viña yatakiwa. Ukamaj Diosak bendispan ukayu paychabe kochoro. Ichaste Diosarua oración toque. Acá está señani. Dios auki yanaptispan arunakapa litaña arunakapa arsuña acá radio pacha. Take istiri nakataki. Ukamajumaj hila kulyaka. Acá está serakim nayachica alajpacha suma Dios aukiro. Ukamaj mauka momento. Señor Jesucristo, acá alwatanwa Dios pagaransma. Maiko tiempo sumaj permitista. Acá radio, micrófono, akatpachak, human kolyan arunakama arsuñataki. Yatia ñataki. Con hamte humaj Evangelio de Marcos, capítulo 16, ukanj, sawayap gesta, sarabham, parlanipjam acá Evangelio, ta kehakinakar yatianipjam. Iskaro hacharo yatianipjam istawa. Ukatao todavía. Acá tukui tiempo na cansa. Hanenchataski parlataski human arunakamaj. Alajpachumauki. Humay yanaptita kalwatanj. Humay usam lakajs amuyox takikuna. Acá kolyan arunakam liit anyataki. Kolyan arunakama yate anyataki. Take istirinakaro. Kiriinti nakistapchi. Tal vez machakal manakachi. Diferente denominación iglesia nakar sarir kiriinti nakam istapjaraki. Akaro nakamaj. Takini takiwa. Akaro nakamaja. Akar radio takini takiw arsusi. Ukampes haniw takiniti katokapkani. Kailakataman hakanakiw si haniwa karo nakah takita kikiti. Hanukastik hitinakateh ahlita. Hitinakateja hanira kamundos kailtatak katpacha. Ahlitapki hupanakatakiwa. Ukasti humana iglesiama. Humano onakama, human nobiama. Hupanakatakiwa. Ukamach Diostata, yanaptitay kalwatana. Bendista makar radion irnakarinakarosa. Radio Retuankani, uksatokin irnakarinakarosa. Humay bendista am Señor. Ukamsa sa mait asma, Jesucristo Santo Sotimaro. Amén. Bien, chaja litasiwañani yosanaro nakapa. Acá alwata programan pech tuktejañaniwa con tejania. Macao ka programa na kanja para asiwaitan ukasti dolores de parto. Hayo katoketwa para astanja. Entonces acá programa pechtuk tejañaniwa. Jutiri yaka programa na kanste. Yaka
temanakat palta se warak ñanej. Ukamaj leit asiway ñaniw maiko timpisa con jamatej pasere programa nakan leit astan ukapais pa versículo naka. Como más base, más fundamento. Acá mensajitaki, dolores de parto. A ver, leit away ñaniwa. Maiko Timpi, San Juan capítulo 16, versículo 21. Castellanon Hakamsa Sausi. La mujer cuando pare tiene dolor, porque es venida su hora. Mas después que ha parido un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También, pues, vosotros ahora ciertamente tenéis tristeza, mas otra vez os veré, y se gozará vuestro corazón, y nadie quitará de vosotros vuestro gozo. Gloria a Dios, gloria a Dios. O Karoj Mayam Peslit Asiñani, Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 6, Ukatner Kataro, Akamsasausi. Oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Y todas estas cosas, principio de dolores. Acá versículos 8, Mayam Pelit Ani, Castellán Lajrana. Y todas estas cosas, principio de dolores. Dios bendispan Arunacaparo. Unata Gilanaka, Cuyacanaka. Mauca momento. Ustamay atención. Diosan Arunacaparo. Diosan Arunacapaja. Creinte na katakej. Wale hacha bendición aponiu. Diosan Arunacapaja. Hacañagua. Diosan Arunacapaj. Pais pa Diosawa. Ukatwa wakise. Diosan Arunacapaja. Wale respetompe istaña. Ukamakakalwatanja. Umakuskama atención. Niawa ma paya o kim sa programa nakan palt astanja. Dolores de parto o katoket. Cualquier texto nakterleit astanja. Ukanja kanakwa parlas chisto. Mateos Lebrón jajischistoa. Yezana sartani, kwaj chahwañanaka, no wasiñanaka. Iskamarka, hachamarka contra. Hachamarka, iskamarka contra. Usunakawa, hankolkay usunakawa sartani, unstani. Kamaraki. Kunayman kasta. Orat katatiñanakawa, utjani, diferentes lugaranakana. Orakinakaw katatini ay taptani. Kolyonakaw onaktani. Vulkananakaw yasta nina mochcheranini. Takiw kanakawa. Akaw rakpachan halorasini sa sausi Diyos na Arunacapaj. Itakiw kanakaste. Akisinyan kailtapawa sa sausi. Walwalistam. Akiseñana kailtapa. Principio de dolores. ¿Ve? Ukatwa. Ukatema paltastanjat. Dolores de parto. Isa compartañani ma usurak warmimpi. Con jamatej Señor Jesucristo jaka San Juan capítulo 16 versículo 21. Ukaw hanakanaj parchisto. Ma usurak warmita. Kunapachatej ma usurak warmeja. Wawachasin orasapaj porinjo kajopaj hachataje señaro manti. Ma chat dolor de parto.
ayquñaro, aqisiñaro. Kunalaykutej ma machaq haqeu hutaski purakaptoqi. Ma machaqa haqi hutañapatakijna iraqat hutjañapawa aqisiña. Warariña ayquña, ukawa dolor, castellano sata dolores de parto. Hayuka estadonkiwa aka tukuy timpuna aka oraqpacha. Aka mundo entero. Taqi aka oraqpachawa hach'at aqisiñanki. Hach'a ayquñanki. Kunja ukaq llakisiñas maysataq. Ukamaka munduq yasta. Ma usuraq warmir uintat. Hach'at dolor de parto ukarmantawayje. Taqi puntona haniw kunas. Kunapunihan waltjiti. Política puntunsa. Hach'at dolor de parto kankiwa. Qolqi puntunsa ukamaraki dolor de parto kankiwa. Religiosamente. Diosat parlerina casa. Ya hasta hach'at dolor de parto kankiwa. Kunja ukaqllakisquiñas. Ukamao. Hukata. Aka oraqej. Tukusiñapatain. Aka oraqeja. Ukam yasta. Usuntjañapatain. Haneo qollaj otjete. Haneo medicina otjete aka oraqitaki. Kunalaykotej oraqeja. Wali chuymani jarakiwa. Kunjamsi wasaq mirqistan. Munathila munatkuyaka. Umaqma uru wawayata. Ukatjiyasta ma waynuchuyata ma maqt'alla. Ukatstiyasta wayna tawaquqta. Ukatjayasta haqichasiña. Tiempo purin jaraki. Ukatjumaqyasta kasart'asiwayqta. Ukatstiyasta humaqma panqarar uintataw panqart'ta achunak churarakta wawanaka. Uqaruqkuna suti. Yasta panqara hukat yasta wañanti parante. Yaqanakas halartje ukasuma panqaranakas willirtje. Hayukar uintatakiw haqin hakañapaja kauraqinja. Ukwa Diosana runakapaja ka Santa Biblia toque yatichisto. Ukwa humanakaruj paltasinipsma ka alwatana. Humaja amuya siñamataki. Humaj taqtjañamataki hanira tardiki pana. Jesucristo. Humaj taqtjañamataki Señor Jesucristo huparo. Humaj arrepentis jañamataki hanira ipukipana. Hiwain takinkstaja. Diosau humatakij wakichaski. Viñay hakaintaki. Diosaj Evangelio de Juan capítulo 14 ukan hasiwa. Nayatwa hakañaja. Nayatwa takija. Nayatwa chekasa. Gloria a Dios. Kunjamos kaskuarunakaj. Señor Jesucristo hakañaj. Huparakio takis. Huparakio punkus. Huparakio chekapas. Jesucristo chekapansa. Chekapa. Gloria a Dios. Uriwaitanwa. Tukuy tiemporo. Última edad de la iglesia. Otiopa calca iglesia naka perichaj ya hasta kepa iglesia Laodicea cantanwa. Uka tiempo takiu diosaj kitani. Ma profeta mensajero. Kunateja ka Santa Biblia taipinj imanda takana walja ya naka Dios toqueta. Ukanaka
hanaro apsqañataki. Jesucristona noviapaj manqasiñapataki ukasuma qhananchuta arunaka ukampi istapisiñapataki ukampi yasta asitin pjama lamparaparos warantasiñapataki kunalaykotej esposo hutantaski esposo Mateos capítulo 25 kanja tunka tawakunaka hayso yapqchinja tunka casarasir tawakunaka novias vírgenes hupana causo yantapjanja esposoro ukaw parábola arun diosaj parchisto hisa ukaj ma uintasivipi hichurq ukamawa soyantasktan taqiniw soyantasipki hach'ay iglesia hisk'ay iglesia taqiniw soyaskija hisa pero uka Mateo 25 kanja payaro halqti payaro t'aqtawayi hichqanisti haniwa suma preparta atakanti hichqanisti haniwa asietini kanti hichqanisti hupana kaja patachu imakkamakiw soyapqatayna hayrasis hamakiw soyapqatayna hichqanisti yasta walich amalaqakiw soyapqanja hanitomakkomakta hila kullaka pero hichqaniku kasti hupana kaja taqichu imapuniw soyantapqanja esposoroja hichqaniku kaja suma hanq'uy simpis istapita almana kapana qollana hayunpis suma yasta ukatwa lamparanakapaj qhankiri asitin puqt'ata uka asitej uintasiwa bautismo del Espíritu Santo karo isa hayu kampayarupit aqtawayeja uka tiempuna karo portan hechaja maisa toqot jotjiwa hitina katej takpachu imampi suyantan esposoro wali suma prepartata hanqoy simpis tapita qollana hayon bautizata hisa porque esposoj hitisa Señor Jesucristo esposoja hupau hutani esposap recogisjeri noviap aptasjeri porque tiempo tardeje tiempo haypoje qip aurunakan qtanwa akamundoq qala usunta tajiwa ma usurak warmim sasiwa ukatwa paltastanjat dolores de parto katha ma ch'ataqisiñarumantje akawraqiqa usunakaw sartaski uksana kunayman han walt'añ usunaka han qollkay usunaka tanto uywanak toqensa tanto yapunak toqensa tanto haqitay pinsa ukamsasaw Evangelio de Mateo capítulo 24 kanaq paralchisto ukamarakiw gillanaka sartaski uksanaksana taqiw kanakaja Diosana rupaqsiwa t'aqisiñan qalltapawa principio de dolores kawqaros imantasiñani kawqaros altañani kuntej cienciaja yatinkan kañanakapampej lord apje kunayman hach'a armamentonaka hupanakam q'al tukkasiñataki hisa paispa Diosapi uq permitirakeja armamentonakaja taqimarkanakan utji moderno armamentonaka hupanakam q'al hiwarayasiñataki kun hallakisiñasukaj hisa hiwasaq yattanwa munat hila munat kullaka historia toqesa
Acá oraqueja ma usuraqir warmino intatawa. Hachata qisiñampi uka dolor de parto. Ukan peji hasta waitata ajana. Primera Guerra Mundial. Unjamos uka tiempo nakan orak pacha y hasta hacha no asiñanakar mantapje. Ukan pio primer dolor ukaja ka oraquero. Unjtai. Hacha ay coñaro pori. Ukan pisa. Taqiu kanagaj aqisiñan qaltapanwa. Uqaros de pairi guerra mundial. Ukan uqamarakiki ukampi hasta fuertinwa doloraja ka ora qetaqueja. Taqiu kanagaj ichaj historia rupasje. Perichaste. Hutaskiwa kimsiri hacha guerra mundial. Kun haukaj nos parkayasa. Diosan arop taipin qilqata. Uka kimsiri guerra mundial ukampej. Y hasta ukakamakiw parece que akaoraqin. Haniot khiti ukampe. Ukkarjamakiw qaltu kuya wayjaneja. Kunalay kotej diosaj. Aruna kaptaipin yati istoa. Machak oraqit. Machak alajpachanakat. Apocalipsis capítulo 21 pasirina kaulit awaitanja. Isaías capítulo 65. Ukawhanakan parlchistoja. Diosaj siwa akajaya. Nayaj lurt wahumanakatakeja ma machak oraqi. Uka machak oraqinja. Hani umanakaj otjaniti siwa. Hichoro akamirq oraqinsti oraqij hiskakiwa. Qotanaka o lamara qotanaka walej otjeja. Pero Apocalipsis capítulo 21 kan chisto Diosaja. Uka machak oraqin hani otjaniti umaj siwa. Hanukaja completamente oraqeu. Oraqeu unistjanej. Kun haukaj kosesiñas kriinti nakataki. Uka machak oraqi. Machak alajpachanaka hotjaña patakej porin jaña patakeja. Akamirq oraqi kokaj tukus jañapawa. Wale dolorampe. Wale aeqoñampe. Yesanakampe. Tezemotonakampe. Kunayman hanualtañanak usunakampe. Taqe ukanakampe yasta tukus jañapa. Ukatwa yurin janeja. Machak alajpacha. Y machak oraqi. Ukam sasawa diosaj akatimpunja. Ma trompetatjama. Profeta pan la kaptoke. Jototini. Parlani. Intihal sut intihalantkama. Amstat ainashkama. Taqe hakinakaro akaorak pacharo. Yastak uchut ucho. Haniponiw maoroh kitis. Hiskanite. Haniyat kayate sasaj. Aka mensajeja. Aka yosanaro nakapaja. Aka orak pachanwa. Parlasi kunayman lajranakat. Ukato aka aymar lajrasatsa. Taqe aymar parl asiri markataki. Wakistataski aka programa radial. Diferentes plataformas uksatoki. YouTube, Face. Taqe ukanaktokewa yatiataski aka orak pachana. Ukamaja. Aymar marka. Aymar hilata kulyaka. Humaja kalwatanistam. Kaukaros imantasita. Hanwalt ay urunakaw hutaski. Wale ay kuntim po nakaruporhtan. Akamondoj dolores de parto kan kewa. Haniw parece que otjete kolyaj. Kunalay koteja ka ora keh kalamir kejewa. Huchampe kala kanyuchata.
hisa kunayman kasta q'añu huchanakampi q'ala q'añuchata pirtjeyatawa aka Diosan loratapaj. Diosaja kaoraq irnuqa wayataynawa mas suma paraíso. Hani ukan hutkante ni hiwaña, ni usuña, ni hachaña, hani cementerio na kasutkante. Pero kunapachateja, primer chachampi, primer warmimpej, hucharo halantawayeja, ukañan kasupayaj, ingañ hawayi, ukakare serpiente toque, ukasalqa serpiente toque, ukat naira kataroa yasta aka orak pacha take hakirina karo, hiwañaro nuktistoh, hachañaro nuktistoh, aqiseñaro nuktistoh, hiwasanakama ch'ahwañaro nuktistoh, hiwasanakama hacha guerra loraña sataki. O taqi ukanakampiu aka oraqej q'al q'añuchata, ukampiu aka oraqeja completamente hacha dolor ayqoña ukaroj yasta huk'ata puriwayj aka qhipa tiempunqtanu última edad de la iglesia la Odisea ani uk'ampi qutqite tiempo nakaj ukatawakal watan jamunata hilanak kuyakanak humanakaroj sanipxma arrepentisipjam haltan japjam miston japjam uka hucha loreñanak taypita miston japjam ukahan walinak taypita Diosaro makhatjañani arrepentisipjam Diosaj todavía ampar ayata tatao suya siniptam hutjapjit nayaro taqi huchampi hathinta tanaka huchampi qarjatanaka Nayao samarañ almanakamaru churapjam asesina. Según Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28, ukaqil qatanakana Dios ajichisto. Unata radio chukiri, si tej todavía humajan katokta Jesucristo qespirimatja, akalwatan wa humaja. Uka Señor Jesucristo rochimamar katokasma. Porque Jesucristo humalaikowa vida pachurasi calvario cruzana qollana wilapa wartasiwayi huchana kam hari qañataki huchana kam t'aqso qañataki almamaro tukuy qañataki ma verdaderamente novia walisuma hanqoy simpi istaptata hanak ch'as purqtaptata kun jamateja libro de Efesios capítulo 5 kanaj parl chisto versículos 22 ukat nera kataro un jamaña paz Jesucristo novia paj Jesucristo novela pampe harekata Jesucristo novela pampe qalb aksakata huchana kapatja Jesucristo novela pakiwa hucharararoj qomachi cambi machakat yuri Jesucristo novela pakiwa hucharararoja vida pa cambie alma pa istapi Jesucristo novela pa hani otikit ukat cambia kaj ukat wakalwatan jamunat hila munat kulyaka humanakaroj yatianipxma Primera Guerra Mundial pasaba ejewa. Segunda Guerra Mundial pasaba ejewa. Hichaste ya hasta ne aquí poniwa kimsir Guerra Mundial uka punkurham ya hasta purtan. Kuna pachateja kaora qal. Hachach wañar no aseñaro mantjaneja. Ala poniwa kaora qej. Wayak suyatani kun jamás map hukoj. Kuna pachatej ma cocinera ukaj pai hukoroja. Ukap hukoj wale jotote wayakso.
Hayo karon tataw akamundoh wallaqsoni. Ukamba Apostol Pedron kartapanaq paralchisto Diosana runakapaj. Ninampe q'al wallaqsu yataniw. Kun jamás ma ispilma. Bela histanchu ka ispilma. Ukaj yast nakatayataj hukat yasta umatateja. Hayo karon tataw akaoraqej q'al umatatani sa sawsi. Kunampi, ninampi. Kunalaykotej pais pasensya ukanin halori. Hichoroj unhasktan naira nakasampi. Kun hams ukahacha. Armamento nakahyasta okoraski aksansa. Cohetes satacha bombas yasta. Kunayman sutin armanaka ukanakaj ninaka makiwa. Ukaw akaorakpach q'al naktani. Volcana nakaw q'al nina naktani. Volcana nakaw nina phallani. Ukampio akaorakpachaj q'al ninampi q'aspantatani. Hanira ukuro nakajpurin kipana. Diosan markapa. Diosan ajlito nakapa. Miston hapjam Jesucristoro. Miston hapjam Jesucriston arroparo. Verdadero glorioso evangelio Diosan arroparo. Hichoro jabwalja. Diosanto asirinakawa yasta hukat llapirawaje. Tayarawaje. Hukat wahupanakaj armasje. Ukam tiempo nakaro poriwayjtanj. Taqiu kanakaj qilqatawa. Evangelio de Mateo capítulo 24. Versículos 12, versículos 13. Ukawjanakan paralchisto. Kunapachatej ñanqaja kaoraqin walpin mirant janeja. Multiplicas janeja. Wal janinakawa. Kristor munañak ukatja. Tayar japjani sa sawsi qilqatanakaj. Ukatimpo nakaro portanj. Hichoro walja. Hitinakatej diosar sirvipjana. Aún pastoranaka, aún diosana runakap arsurinaka. Igualja creintinaka, tanto chacha, tanto warmi, waina tabaco. Al menos waina tabaco nakaja. Casi total jamo armas japje diosat. Taqinio yasta. Diosar serviña kuatjat hayaraway japje. Kun jamakis. Humaroj diosaj katjatam. Hanir tardi kipana amuy tapisim, arrepentisim, mientras Diosan gracia pagot kipana. Acá ahora que hasta ukahach dolor de parto karomanje. Haniu kitis walichkanit. Porque acá ahora que kalamir kejewa. Hakeu kampe. Mirqero acá ahora tukuyej. Hakeu kal kañuchi. Ciencia. Uka científico akinaka. Kunayman kasta armas. Fabrica sina. Kunayman yanaka fabrica sina. Yasta ukana kampeo kal uka hiqena kampe. Uka alakpachanakas kal kañuchata. Pirthayata Diosan sumalorta nagapaj. Ukamau tukus kanya patayna. Aka orakej aka munduj. Kunalay ko tek mamachak orakej hutaski. Mamachak silo hutaski. Ukamaj monata radio chukirinaka. Akalwatan mayampis amtayni psma uka qilqatanaka. Amtayni psma Diosan arunakapa. Haniwa nayan aruj palanim psmati hanukaja. Kontej qilqatanki, kontej akatimpon Diosaja. Profeta pan la kaptok arson ki ukanakwa repetisintan. Diosan ajlito o nakapawa. Akaronak istaneja. Upanakaw amoy tapisini ukats tiwakist asini. Uka arrebatamiento rapto ukan sarjanyataki. Hanira tiyak todavía uka rapto arrebatamiento loras kaneja. Todavía Dios ahmauk etampis permitis kistaniwa. Pero kunapayatej uka arrebatamiento rapto ukaja.
Diosan moneñaptoque, Jocasiwayjanija, Diosaj recogis Guanacapa, Noviapa, Iglesiapa, Huilapampe, Omachataki, Huilapampe, Alataki, Uka Crientinaka. Ukat Corsoros Urakanja, Hukampi Hachañanaka Utjani, Hukampi Takesiño Campe dolor, y hasta Supaya Hanchiru Tukuni, Ukatste 666, Ukaja Kubimpiwa, Marcandarakini. Una payate Jesucristo, novia parrico Gisjane, Ukapasatata, gran tribulación, Ukaukayantaneja. Unata radio Chukiri, Hanir, Take, Ukaurunakaj, Utkipana. Hichuro Mahtakham, Señor Jesucristo. Hichuro arrepentisham. Dios anaropaxiwa Laodicea, tiempo, Ukan creentej, Yapiwa. Ojalá juntos matayas más a sausi. Ya pitam laiko la cahat wakajnukuma sasau Señor Jesucristo arsuai. Humaj Jesucriston, colerio pampe nairam haut asim. Hisa ukat humaj unjata. Kuna tiempon sakasta naka tiempon. Unata hila, munata kuyaka. Akaro nakahtake. Que tiene que tener que desde antes de la fundación del mundo. Jupana katakiwa. Mainina caja. Hanikio ancha importancia churcanite. Mainina caja. Akaronak istasaja. Hinchunak sliopanta sipjaniwa. Pero akarona caja diosano ona kapatakiwa. Diosano ona kapawa. Wali kosisinyampi katokani akaronak. Diosano nakapaw akarunak istasinja wakicha sipjani preparta sipjani. Hisa. Hichoroja. Religioso timpunja. Religión partinja. Waljan nakawa diosanta kipat chusarstayapje. Halanokopje. Hayo katakiu Dios akitanitay nama profeta mensajero. Uka profeta tokev hichoroh kutjata yaskisto apóstolo nakana. Y ya os aviparro. Kun jamasa Hechos capítulos 2 ukanja Pentecoste orón koyana hayoh waraktanina. Patak patong kanjar ukatupanakaj kun hams diosar sirvipjan ukatimpunakanja. Kun hamso panakajacasiwayapjana como verdaderos creyentes. Hayoka estadoro. Acá aroj. Kut ejisto hiwasanakaroj. Kunalaikotej walja evangélico marcawa al pirtjawatana. Halar muchutaina chosarstawatana. Diosar chekpach arcañaki ukatakit. Ukatwa. Apocalipsis 18:4 kan chisto marcaja mistonham hanupanak chica huchloraphamte kunasa hiliri hachahuchaha han iawsañ kaukir arotej diosaja katimpon apank kaukiri kitej diosan último aropa último mensaje ukayosan aropan iawsañ ukawa hilir huchaj incredulidad. Ukajbe. Entonces Gila Cuyaca, Yosanaropajis Chistoa, Hiwasanakaja Karonak Istasinja, Amuita Pisiñani, Priparta Siñani, porque acá ahora que al Usunta Tajiwa, acá ahora que Hachai Kunyan Kiwa, Aniu Kitis Walipta y Kanit. Ukamau yasta tukusiwayjani. Kunalaiko tejotaskiwa machak cielo, machak orak. Kunja cosiñas kirinti nakataki. Diosaj bendispan munatjilana kuyakanaka. Ukampi mauk ayabhat astanja. Dolores de parto ukat palt askasina. Ukamaja. Dios bendispan jotir programanakanja. Yakate manakatwa palt aserakiñani humanakampi. Ukamaja humanakana. Hilatama hermano Lino,
Jutiri program kama Dios mediante sasawa saniwayapxma ukamajakajaya maq'uchumpi mayu paychavimpi humanakampej hipur kama sasa tukt'ayasqarakiñani Dios ampikiya jutiri program kama Dios mediante ukamapan. Vencerá, vencerá, y la gloria toda con valor y con poder, con ánimo, la victoria en Cristo tendrá, ya Satanás derrotará. Pueblo de Dios, pueblo de Dios, alabemos al Señor. Pueblo de Dios, alabemos al Señor. La palabra bendita del Señor vencerá, vencerá. La palabra bendita del Señor vencerá, vencerá. Y la gloria toda con valor y con poder, con ánimo, la victoria en Cristo tendrá, ya Satanás derrotará. Pueblo de Dios, pueblo de Dios, alabemos al Señor. Pueblo de Dios, alabemos al Señor. Somos de la novia, hermanos verdaderos, siempre estamos listos combatiendo con firmeza, porque el diablo entero con todos sus compañeros la guerra declaró. No te desanimes, vive la palabra, porque la trompeta hace tiempo que sonó. Malaquías 4:5, la palabra revelada que nuestro Señor nos dio. Malaquías 4:5, la palabra revelada que nuestro Señor nos dio. Somos de la novia, hermanos verdaderos, siempre estamos listos combatiendo, porque el diablo entero con todos sus compañeros la guerra declaró. No te desanimes, vive la palabra, porque la trompeta hace tiempo que sonó. Malaquías 4:5, la palabra revelada que nuestro Señor nos dio. Malaquías 4:5, la palabra revelada que nuestro Señor nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar en las bodas del Cordero, nos vamos a gozar y luego nos iremos a la patria celestial a morar con Jesucristo por toda la eternidad. Jesucristo tatituste, sigon Apocalipsis 18:4 okarjamaste, akam sasao artaniptam.
Markaja, Mistsun Hapham, Hanhupanakchik Huchlorabhamti.